Ngini po, gampanan tayo, impa maglukluk king mal alarawa ning Hindu at reyna ning Santissimo Rosario la Naval de Angeles. Pakamalan kong kapatad, ing larawan ning Hindu ning Santo Rosario, la Naval de Angeles, pawagana ampon papakit ing kasalpantayanan king ginuta mo. Paganakanan iti ing lugod ning Dios, karengkeyang memalen, ading ema bilang amala, apig kalubna king kelambatan ning panawon. King pamamilatan ning Hindu ning Santo Rosario la Naval de Angeles, mananasanang sikan nampong mas lumalam ing kasuywan tamo keya. Ngeni mamawus tamo ampong manyawat kalam king igpa, kapamilatan ning larawan na ini, i Maria, ing malaindu tamo, amponing meging biyeno, inyaing kaya katamong mumunang dapat tularan, at king puso tamo ing larawan, ya ing gawan tamong tanda, ning kaya katamong kapanayan, king pamanupad, biye, ampon misyon bilang Kristiyano. Manalangin tamo, o mulugod ang pong maganakang igpa, ikang panibatan at bukal ning balang kalam ning biyemi. Apa matulanda ka sana, ning malala makasalpantayanan ding anak ang pambalen mo. Ngening luluklok miya king kayang trono, ing malalarawan ning kayong talasuyo, i Maria, king titulo ng Hindu ning Santo Rosario la Naval de Angeles, sasambitan mi, ing kaya kami ngalang kapupusan na kasalpantayanan at debosyon kaya kayo. Paintuliran niyo po sana, ngening titimid mi, ing kaya kaming debosyon king Reyna ning Santissimo Rosario, na ikami mismo, mi bayo ing biyemi, at maging larawa na kami naman, talasuyo at talatuki ning bugtong yung anak. Itinganaduan mi kapamilatan ng Jesucristong ginumi, ang mabibiye at magari kambemo, at ing banal Espiritu manggaman king alananga. Amen. Hallelujah, Jesus.
Viva la Virgen! Viva Hindu at Reyna ning Santo Rosario! Viva! Viva Virgen ning Lanaval! Viva! Viva Lanaval